Gempa apa? Allah Akbar, ada lindu di Malang. Allah Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lindu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammad. Rasulullah. Mudah-mudahan Kota Malang dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, berhenti. Hati-hati. Ayo dulu. Apa nasi kata? Maju. Tinggal siapa? Aku sedikit dir. Kenapa? Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.